Nyuma y'uko ibiganiro byamaze iminsi n'iminsi, amakuru H. Innocent yamenye ni uko umukinnyi ukina hagati mu kibuga Niyonzima Olivier Sefu yamaze kwemera ko kongera amasezerano mu ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club imyaka 2. Uyu mukinnyi wifuzwaga cyane n'ikipe ya Rayon Sport, aho bari bamaze kumvikana birangiye ayiteye umugongo. Niyonzima Olivier Sefu yagiye agaragaza ko atifuza kongera amasezerano muri ikipe, ni nyuma y'uko yagiye ayica intege ayisaba amafaranga menshi. Tariki ya 7 Nyakanga 2021 APR FC yongereye amasezerano abakinnyi barimo Manishimwe Djabel Jabos, Rwabuhi Aime Placide, akaba bari kumwe na Niyonzima Olivier Sefu, Niyomugabo Claude banze kongera amasezerano uwo munsi. Amakuru H. Innocent yamenye nuko uyu mukinnyi yasabaga miliyoni 25 kugira ngo yongere amasezerano mu ikipe ya APR Football Club, yamuhaga miliyoni 20. Icyo gihe impande zombi zanze kumvikana, Sefu baramureka aragenda. Uyu mukinnyi akaba yaragiye kuvugana na APR, n'undi yaramaze kwemerera Rayon Sport yahozemo ko kuyongerera amasezerano, ndetse nawe bari bahanye gahunda yo kumusinyisha kuri uyu munsi tariki ya 7 Nyakanga, ariko bihurirana n'isaha ya APR Football Club yamutwaye kuvugana nayo. Nyuma y'uko byanze, APR FC iryo joro yafashe umwanzuro wo kureka uyu munsi igashaka ibisubizo ahandi. Aha niho Rayon Sport yongeye kwegera uyu musore, humvikana ko bitarenze ku cyumweru azaba yamaze kubasinyira amasezerano y'umwaka umwe agahabwa miliyoni 15. Iyi kipe ikaba aribwo yari yizeye amafaranga kuko iyateze kuri Skol, kandi umuyobozi wa Skol akaba azagera mu Rwanda mu mpera z'iki cyumweru. Amakuru H. Innocent yamenye nuko nk'ikipe izahagararira u Rwanda mu mikino nyafurika ya CAF Champions League, umutoza yarebye agasanga atapfa kubona umusimbura wa Olivier Sefu, asaba ubuyobozi bw'ikipe kongera kumuvugisha. Mu gitondo cyo kuri wa gatanu tariki ya 9 Nyakanga 2021 nibwo iyi kipe yongeye kujya gufata uyu mukinnyi, aho ari mu mwiherero mu ikipe y'igihugu y'abatarengeje imyaka 23 yitegura Sekafa, yongera kujya kuvugana nawe. Niyonzima Olivier Sefu yaje kwemera amafaranga ya APR Football Club yamuhaga angana na miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda, asinya imyaka 2, ni mu gihe azajya ahembwa miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Niyonzima Olivier Sefu yamaze kongera amasezerano mu ikipe y'ingabo z'igihugu, aho agiye kwikinira imyaka 2 kuri miliyoni 20, akajya ahembwa miliyoni 1 ya buri kwezi, aho Niyonzima Olivier Sefu muri kontara yagiranye na APR azahabwa miliyoni 44 z'amafaranga y'u Rwanda. Byinshi wamenya ku ikipe ya Byiringiro Lag yerekejemo. Mu ijoro rya kera rutahizamu wakiniraga ikipe ya APR Football Club, Byiringiro Lag yafashe rutemikirere yerekeza mu gihugu cyo mu Busuwisi mu ikipe ya Nekshataly Kasmas FC ikina mu cyiciro cya 2. Muri Gicurasi 2021 nibwo rutahizamu yerekeje mu gihugu cy'Ubusuwisi gukora igeragezwa. Yagiye mu ikipe ya FC Zurich, ariko iyi kipe yari yaramushatse mbere y'iminsi mike, yahise ivuga ko yabivuyemo, ari nabwo yahise atumirwa n'iyi kipe ya Nekshataly Kasmas yo mu cyiciro cya 2. Uyu mukinnyi ukina asatira anyuze ku mpande yatsinze igeragezwa, ndetse amakuru avuga ko yavuyeyo amaze gusinya, nubwo byagizwe ibanga kugeza ku munsi w'ejo agiye. Nekshataly Kasmas izwi nka FC Kasmas, ni ikipe yo mu Busuwisi aho ibarizwa mu mujyi wa Nekshataly. Yashinzwe mu 1970, hari nyuma yo kwivanga kwa Nekshataly yashinzwe mu 1916. Kasmas yashinzwe mu 1912. Izina Kasmas ryavuye ku munyabigwi w'iyi kipe y'igihugu y'Ubusuwisi Kasmas Abeglan, umwe mu banyamuryango bashinze iyi kipe muri 2013. Iyi kipe yihuje na Sirius indi Nekshataly, ari nabwo yahise ifata izina rya Kasmas Nekshataly FC. Ni ikipe yatangiye ikinirwa n'abanyeshuri bo muri Latin College Nekshataly mu 1910. Nyuma y'imyaka 2 nibwo yashinzwe ku mugaragaro. Iyi kipe yatwaye ibikombe bya mbere cya shampiyona, ibikombe bya shampiyona 2 yikurikiranye mu 1887, 1982. Yageze kandi ku nshuro ya 5 ku mukino wa nyuma y'igikombe cy'igihugu Swiss Cup, ariko ntiyakegukana. Iheruka ku mukino wa nyuma muri 2011. Iyi kipe muri 2012 yaje guhura n'ikibazo cya mikoro, byaje no gutuma iva muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Busuwisi Swiss Super League. Iyi kipe yaje kongera kwisuganya ihera mu cyiciro cya 5 Liga International. Muri 2013 yarangiye ku mwanya wa mbere, izamuka mu cyiciro cya 4. 2013-2014 yongeye kuba iya mbere, izamuka mu cyiciro cya 3, mu gihe muri 2014-2015 yazamutse mu cyiciro cya 2.
Nyuma y'imyaka itandatu muri 2018 iyi kipe yongeye kuzamuka mu cyiciro cya mbere ariko iza gusubira mu cyiciro cya kabiri ari naho ikina kuri ubu, aho shampiyona iheruka yarangije iri ku mwanya wa 9. Iyi kipe ikinira imikino yayo kuri Stade do Meradriel yatangiye kubakwa muri 2004, ikaba yaratashywe muri 2007, aho ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 12,500. Iyi ikinira mu rugo yambara amakabutura y'umutuku n'imipira y'umutuku yiganjemo umukara, ni mu gihe iyo yakiniye hanze yambara umuhondo. Byiringiro Lague warayihagurutse kuri uyu mugoroba ku gihugu cy'i Kanombe yerekeza mu Busuwisi. Paul Pogba uri mu biruhuko ari mu bitabiriye isabukuru y'amavuko ya Burna Boy. Isabukuru y'amavuko y'icyamamare Burna Boy yitabiriwe n'ibyamamare binyuranye birimo Paul Pogba, akaba ari umunsi w'agaciro kuri uyu muhanzi dore ko avuga ko atari afite icyizere cyo kugeza iyi myaka yujuje. Burna Boy yizihije isabukuru y'amavuko y'ibinyacumi bitatu, ni ukuvuga imyaka 30. Yemeza ko atari azi ko azayigeza. Iyi sabukuru ikaba yarabereye mu mujyi mugari wa Miami, ubwo aheruka kugira icyo atangaza avuga ko isabukuru ye y'amavuko yagarutse ku buryo ari iya mbere imunyuze. Mu butumwa bwe yasangije abamukurikira yagize ati: ndashimira buri umwe wagize uruhare kuri uyu munsi w'amavuko wanjye. Uyu munsi w'amavuko uvuze byinshi kuri njye. Ndibuka igihe ntari mfite icyizere cyo kuzayigeza mbikuye ku ndiba y'umutima. Nshimiye buri wese wafashe umwanya wakanyifuriza umunsi mwiza w'amavuko. H. Innocent ikaba rero yageneye abakunzi bayo kubagezaho abantu baje muri uyu mwiherero w'amavuko icyamamare Burna Boy wabaye kuri tariki 2 Nyakanga 2011. Amafoto yashyize hanze mu masaha make ashize akaba anagaragaza ko wanitabiriwe n'ikirangirire muri ruhago Paul Pogba aho bari kumwe kandi ubona byari ibintu byiza. Paul Pogba wari uri kumwe n'umufasha we wabonaga ari ibintu byiza cyane. Burna Boy ukunzwe, umuhanzi ukomeye kandi yagaragaje urukundo rwa muzika mu buryo bukomeye, aho yagiye agaragaza rwose ko yishimiye uburyo Paul Pogba iki cyamamare muri ruhago cyitabiriye iyi sabukuru ye. Rwatubyaye Abdul yafashije ikipe ye yo kwitwara neza muri UEFA Europa League Conference Cup atsinda igitego. Ni Sariki nawe akomeza gukina kuri uyu mugoroba. Mu ijoro ryakeye amakipe akinamo Abanyarwanda yatangiye imikino y'ijonjora rya UEFA Europa Conference League. Rwatubyaye akaba yitwaye neza mu gihe ni Sariki bitagenze neza kuko yatsindiwe muri Slovenia. Aya makipe yombi ari mu itsinda rya gatatu akaba yakinaga imikino yayo y'umunsi wa mbere w'iri jonjora mu ijoro ryakeye. Shkupi Rwatubyaye Abdul yari yakiriye Rapid FC yo muri Kosovo, yaje kubyitwaramo neza yitsinda ibitego 2-0. Rwatubyaye Abdul wari wabanje mu kibuga akanakina iminota yose yaje gutsindira ikipe igitego cya kabiri mu minota y'inyongera, bikaba cyaje gisanga icyo Marko Sik cyagiyemo ku munota 35. Umukino wo kwishyura uzaba tariki ya 15 Nyakanga 2021 muri Kosovo. Muri iri tsinda kandi ikipe ya Rotoro FC yo muri Armenia ikinamo ni Sarik Salomo yari yasuye Maribor FC muri Slovenia. Umukino warangiye ikipe ya Sarik Salomo yakinnye iminota 90 itsinzwe igitego kimwe. Umukino wo kwishyuza wa tariki ya 15 Nyakanga 2021 muri Armenia. Muri iri tsinda kandi Dinamo Batmin yaraye itsinze Trepen ibitego 4-0, ni mu gihe Stantur Georgia yaraye itsinzwe na Partizan ibitego 5-2. Ni Sarik Salomo utahiriwe n'uyu mugoroba, ariko amakuru ahari nuko uyu mugabo iyi kipe ifite icyizere cyo kuzitwara neza muri shampiyona no muri imikino yo kwishyura. Ndanda wabyaranye na Anita Pendo yarayasezeranye imbere y'amategeko. Nizeyimana Alphonse Ndanda yasezeranye imbere y'amategeko n'umukunzi we Grace uherutse kwambika impeta ya fiançailles. Mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo hagiye hanze amafoto uyu mugabo arimo yambika impeta umukunzi we, gusa nibwo yambitse impeta iyi nkumi isanzwe iba mu Bwongereza, kuko amakuru avuga ko byabaye tariki ya 3 Nyakanga, uretse ko batinze gusohora aya mafoto. Uyu munsi ku wa 4 tariki ya 8 Nyakanga 2021 nibwo basezeranye imbere y'amategeko mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo. Ndanda waretse gukina yahoze akundana n'umunyamakuru Anita Pendo ndetse banabyaranye abana 2. Ndanda yarahiriye umusifuzi ukize kurusha abandi bose niwe uzasifura umukino wa nyuma wa Euro 2020. Umusifuzi w'umuholandi w'umukire cyane witwa Bjorn Kuipers niwe uzasifura umukino wa nyuma wa Euro 2020 uzahuza Ubwongereza n'Ubutaliyani kuri iki cyumweru ku kibuga cya Wembley. Amakuru avuga ko Bwana Bjorn
Quippers ariwe musifuzi kurusha abandi bose bazwi, gusa ntajya arekera gushaka amafaranga. Umwuga wo gusifura Bon Drippers yabarirwaga umutungo wa miliyoni 11 n'igice muri 2016, ariko ubu yariyongereye cyane ko atahagaritse gukora. Uyu Bijon Quippers afite isoko ryitwa Jumbo rikora na kizigenza mu mukino wa FF1 Max Verstappen. Uyu musifuzi afite amafaranga menshi amwemerera gusezera kuri uyu mwuga, ariko yahisemo gukomeza gusifura imikino ikomeye irimo uwo ku cyumweru. Ku cyumweru uyu musifuzi azakorana na bane nabo b'Abahorandi barimo Sander van Rockel na Edwin Sientra. Bo ku ruhande, umusifuzi wa kane w'umunya Espagne Carlos de Cerro Grande, mu gihe Umudage Bastian Danker azaba akoresha video assistant referee VAR. Muri iyi Euro 2020 Quippers amaze gusifura imikino 3 irimo uwa Denmark yahuragamo n'Ububiligi, Espagne ihuramo na Slovakia, n'uwa kimwe cya kane wa Czech Republic na Denmark. Indi mikino ikomeye yasifuye irimo umukino wa nyuma wa Europa League 2018 wahuje Atletico Madrid na Marseille, ndetse yanasifuye umukino wa nyuma wa Champions League wa 2014 Atletico Madrid na Real Madrid. Quippers yavuzwe cyane mu binyamakuru muri Gicurasi uyu mwaka ubwo yari amaze gusifura muri kimwe cya kane Champions League wahuje Manchester City na Paris Saint-Germain. Yashinjwe gutuka abakinnyi babiri ba Paris Saint-Germain barimo Michael Verratti na Leandro Paredes.